Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd, biz bugün nun sakin tenvin kaidelerinin 5-sine jetdik. Ama Kur'an'da en yaş şeriatlardan birisi bulup tura indi. Lakin bunu yatlaw öğrenүү bek jеңел, çünki alda ötken 4 kaidege to'g'ri kelmasa, ol izhar, iqlab, idgham ma'al gunna, idgham bi ghayril gunna. Şul harflerge şıramı eken, kalan bütün harfler şuшы ihfa kaidesine keleydi. İhfa ma'al gunna dip aytsak bulaydı, yani şuшы nun sakin indi, sakinde nun yaki tenvin, şuшы mine biz sanap kete turan 15 harfke ışırı eken, bu vaqtda indi biz şuшы яңгырашны burunga kiritip okura tiyishmiz. Mine bunu nişe etip dürüst aytırga, bunu indi kaybirawlar ınga şatıp da deyler indi, kaybirawlar azrakka яңгырашылы n harfi deyler indi. Ama lakin bunu en hayırlısı indi birer Kur'an'ı yaxşı bilgen muallim, ustaz, okutuvchi bilen indi öğrensen hayırlırak. Çünkü ana biz turdan tura n harfi dip de ayta almaybız indi яңгырашылы. Şular arasında bulgan bir şunday avaz mine mesela t harfine şırada eken, t harfi bizning ihfa harflerinden, mesela nun sakin şırada t harfine. Biz nişe okuyuz? Men tebe dip burun ga kiritip, burunna tibrendirip indi. Men tebe. Mine şunday tavuş bilen bizge okura gerek. Mine bunda da indi nun sakin. Hem kayan bilemiz şuшы ihfa kaidesi eken, biz nerse degenik izharda sakin kuyula deydi. Şulay bit. Sakin kuyulmasa demek bizning indi kalgan şuшы nun sakin kaideleri kullanırga gerek. Alarını biz indi öğrendik. Hem mine bunda da indi biz bilirge tiyishmiz. Eğer de kalgan 4 kaidede bulan harfler yok eken bizning izhar harfleri, idgham ma'al gunna, idgham bi ghayril gunna, iqlab harfi. Demek kalganı indi şuшы ihfa harfleri bula indi. Adatda indi bunu yaklasan aybet, ama lakin yaklamasan da bula. Niçin degende, çünkü tege harflerini yaklap koyduğu eken, ul harfler arasında bulmasa bu harfler, demek bütünüsü indi ihfa bula. Bunda da nun sakin şırada t harfine, demek nişe okuyuz? Entum. Yani iki miqdarda bizge şuшы яңгырашны burun qo'shilganda tuturga kerak indi. Ezak en bilen en arasında bulganrak, tavsımanrak deb aytsak bular indi. Bunda tenvin şırada bizning t harfine şulay yok. Biz nişe okuyuz indi? Cennetin tecri. Saqav se. Şulaymy? Şırada bizning nun sakinge nişe okuyuz? İhfa kaidesi bilen burun qo'shilgana yaşırıp şuшы gunna şıgarıp min semera mensura. Bunda tenvinge şırada se harfi. Qawlan thaqila. Şulay bizden jim harfi de ihfa kaidesinden. Min ju'. Nun sakin o'zi o'qilmaydi. Anshi biz shu bun qo'shlig'ini jibarib shu direkt tovush chiqarib o'qiymiz. Min ju' anjaynakum hub. Bunda tenvin şurada jim harfini shulaymi? Nechga o'qiymiz? Demak, tenvin o'zi hubban deb o'qilmay, biz o'qiymiz ihfa qoidasi bilan حبا جما من دساها أندادا وكأسا دهاقا من ذهب منذر نارا ذات لهب ذا عرف بزني كان شيء ذا من zekkaha iki miqdarda tutabız. Şuшы en bilen en arasında bulgan indi şuшы gunnany
деген. Анзална صعيدا زلقا. سين حرف من سجيل. إنسان بشرا سويا. شين حرف من شر فأنشرنا غفور شكور. غفور تقول نشك غفور شكور. صاد نون үзі оқылмай. Не үшін? Çünkü صاد şurada bizden nun сәкінге. Nun сәкін şurayken صاد harfine. Bu vakitte nun үзі оқылмай. Неше оқыла? عن صلاتهم ينصركم صفا. ضاد حرف ده. ومن ضل مندود. وكلا ضربنا من طين بقنطار صعيدا طيبا. Yani صعيدا bularga tiyishmaydi. Ama lekin alay bulmayın. Ne için? Çünkü to harfi bizning ixfa harflaridan. Bizning to harfi nun sakinga yoki tanvinga shur ekan. Shu o'qiymizni. O'sha ovozi bilan o'qish olaymi? Unda bizning ikkita zo harfi. Zo. Min zohir yanzurun zillan zalila. Fa harfi de bizning ixfa qoidasına göre min fadlillah el-menfuş khalidan fiha min qabl inqalabu sami'un qarib. Kaf harfi min kull anka kitabun kerim. Hazır biz mushafdan şulay qarab bitiribmiz. Barımızdan bilgan surani aldık, Falaq surasini. Masalan, bunda biz haligini o'qidik. Shin harfi nun sakinga shurasa narsa deydi, ixfa qoidasi bo'ladi. Shulay bit, ixfa ma'al gunna deydi. Mana bunda min o'zi o'qilmay, ya'ni shu o'qila min sharri ma xalaqa. Bunda da shulay o'qindi. Nun sakin shurada shin harfini. Demak, shu o'qila va min sharri ghasiqin. Bunda bizning ne qoida? Izhor qoida. Chunki u narsaga shurada bizning hamzaga. Shulay bit. Ghasiqin idza waqab. Bunda endi ixfa qoidasi ne uchun? Chunki nun sakin shurada bizning shin harfini va min sharrin naffathati fil uqad. Bunda shulay va min sharri hasidin idza hasad. Bunda bizning ixfa qoidasi nun sakin shurada bizning shin harfini, bunda tanvin shurada bizning hamzaga. Bunda endi izhor qoidasi. Va Asr surasini bitingda ko'p biz bilan bunda da nun sakin ema shurada sin harfini. Nishga o'qila? Innal insana debmi? Yo'q. Innal insana tajvid qoidasi bo'lganda insana deb o'qila. Arab tilida inson kishi degan so'z. Arab tilida kitob bo'lar ekan, biz tajvid qoidasiz inson deb o'qiymiz. Ammo lekin Qur'on o'qiganda biz tajvid qoidasi bilan ixfa qoidasi bilan Qur'on biz insana. Şulay mana Alaq surasida Ra'ayta in kana 'alal huda. Ra'ayta in kana nun sakin shurada kaf harfina. Kaf harfi bizning ixfa qoidasina kirgan 15 harfdan birisi. Shunga ko'ra nishga o'qiymiz? In kana. Bu bo'ldi bizning endi nun bilan nun sakin tanvin bilan beyli bo'lgan qoidalar. Shunga ko'ra bizga mushafni Qur'onni ochib endi
шушы кагыйдәләрне шомартырга кирәк. Һәм укыганда да һәрберсенең исемнәрен әйтеп, бу иqлаб, бу изһар дип, бу анда идгам мa'al гунна дип, теге 4 хәреф вау, нун, мим, я яки инде гуннасыз идгам дип инде 2 хәреф ра белән лам һәм калганнары менә булары инде ихфа кагыйдәләре дип безгә чыныктырырга кирәк инде. Чөнки чыныктырмыйбыз икән, ул безнең онытылачак. Һәм umuman көн сайын Кур'ан укып торсак, инде бу кагыйдәләр безнең яхшы гына истә кала. Иң яхшысы, иң хәерлесе тәҗвидне инде укытучы остаз белән дә аның карамагында өйрәнеп чыксаң хәерлерәк. Чөнки ул укыганда киткән хаталарны төзәтә, дөрес итеп авазны чыгаруны шулай төзәтеп торачак инде. Күрә бәрбер остаз белән ул хәерлерәк. Бу дәресләр безнең кабатларга яки инде кайбер аңламаган җирләрне аңлап бетерергә ярдәм итә торган бер дәрес инде. Аллаһ Таала һәр барчабызга һидаят тәүфыйк бирсен, дөрес итеп хатасыз Кур'анны укып, аның укыганнар турында мәгънәләренә төшенеп, аңлап, фикер йөртеп, аның белән тормышта кулланып яшәп, Аллаһ Тааланың ризалыгына ирешеп, фирдәүс җәннәтләренә кергән насыйп әйләсен. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.